Ovogodišnji 27. Narodni festival Srba u Austriji okupio je u renomiranom muzejskom kvartu u Beču više od 700 učesnika iz svih austrijskih pokrajina, kojima je ovo bila jedinstvena prilika da se druže i pokažu kako su vredno radili na očuvanju tradicije i kulture. Prostor u kome je organizovan ovogodišnji Narodni festival, čuveni Bečki muzeum kvartiru, je mesto gde su izlagali i predstavljali se umetnici svetskog ranga. Domaćin ovogodišnje smotre, koju već gotovo 3 decenije organizuje Savez Srba u Austriji, bila je zajednica srpskih klubova u Beču. Pa evo, vi ste danas prisutni na 27. smotri kulturno-umetničkog stvaralaštva, koje ove godine prvi put ima i naziv Narodni festival Srba u Austriji. Jedna tradicionalna manifestacija koja se svake godine održava u drugoj pokrajini. Beč je ovogodišnji domaćin manifestacije. Manifestacija u kojoj djeca, omladina i radnici u Austriji prikazuju svoje umjetničko znanje u raznim kategorijama, počev od recitacija, grupe instrumentalista, orkestara i naravno najinteresantniji na kraju folklora. Kao podatak je da na manifestaciji u grupama folklora učestvuje 27 folklornih grupa i 17 kulturno-umetničkih društava, što je zaista ovako jedna lijepa brojka. Festivalu je prisustvovao i veliki broj uglednih gostiju iz Matice i Austrije. Andreas Schieder, državni sekretar u Ministarstvu finansija, predsednik Radničke komore Herbert Tumpel, ministarka za pitanje integracije u vladi grada Beča Sandra Frau-Berger, ministar za dijasporu vlade Srbije Srđan Srećković, ambasador Dragan Velikić i mnogi drugi. Predsednik Saveza Srba u Austriji Mališa Ilić je uručio uglednim gostima zahvalnice i prigodne poklone. Celodnevni program su uspešno vodili Mileva Čokić, Borko Ivanković i Ljiljana Radovac. Uvaženi gosti, poštovana publiko, od srca vam želim dobar dan i dobrodošli na 27. Narodni festival Srba u Republici Austriji. Specijalni gosti festivala bili su članovi društva Svetozar Marković iz Novog Sada. Povod za viđenje je bila današnji ovaj festival koji zaista već postoji tradicionalni, na koji svi zajedno zaista možemo da budemo ponosni. Mislim da je vrlo dobro što su svečanom otvaranju prisustvovali i zvaničnici austrijskih vlasti. Austrija je vrlo važan spoljnopolitički partner države Srbije i u ekonomskom i političkom smislu. Mi očekujemo i vrlo snažnu podršku Republike Austrije u našem procesu priključenja Evropskoj uniji i zato je i značaj naše dijaspore u Austriji vrlo specifičan i vrlo veliki. Ja očekujem da svi naši ljudi daju svoj doprinos i poboljšanju imidža naše zemlje i našeg naroda u Austriji i Beču. Dobro je što smo organizovani bolje nego ranije, ali činjenica da svi zajedno treba da učinimo napor, da se situacija stalno unapređuje i da naši ljudi ovde budu što bolje predstavljeni kod austrijskih vlasti, ali da se izbore i za veći uticaj kod austrijskih državnih organa, u čemu će sigurno imati podršku i Ministarstva za dijasporu i celokupne vlade Srbije. Manifestacija je imala i takmičarski karakter u mnogim kategorijama, a 4 prvoplasirana folklorna ansambla starijeg uzrasta predstavljaće Austriju na Evropskoj smotri folklora, koja se održava ove godine u maju u Rumuniji. Evo da pitamo ove lepe devojke, odakle su? Iz Linca. Iz Linca, koji je to klub? Srpski klub Vidovdan. I vi ste se obukle u noše, nešto malo da nam više kažete i šta ćete raditi danas? Igrat ćemo glamoć. Glamoć? To je ona igra bez muzike, ali tako? Gde je jako bitan ritam nogama, tako? Da. Vidimo se kasnije na sceni. Da li su dečica spremna? Jesu. Jeste, ovo je društvo? Jedinstvo iz Vergla.
Festival je i prilika za nova upoznavanja i druženja koja se odvijaju iza pozornice, gde se učesnici užurbano pripremaju, oblače nošnje i vrše finalne pripreme pre izlaska na scenu. Mi smo iz Kut Kolo Vorarlberg, a pesma bila od Bujanovca igre. Nikola Gajli Golema. Koje je ovo društvo? Petar Kočić. Petar Kočić, odakle? Iz Figena. To je u Tirolu, je? Da. I koliko ste dugo putovale? 6 sati. I uspeli ste da se ovako lepo spremite? Kulturno-umjetničko stvaralaštvo Vatina 25. maj. Moje ime je Androšić Dobrike. Rođen sam u okolini Kladova. Ova deca su mahom iz okoline Kladova, iz Timočke krajine. Trudimo se da ih naše, što nekad naši dedovi su igrali, da ne zaborave. Znaš ti meni da kažeš nešto na vlaškom? Da, šta? Šta? Pa evo, danas ćemo pobediti. A kuš pobegin. A kuš pobedi. Znači, 25. Ja igram danas Ponišavlje i igram Leskovac. I svi ste iz društva? Knez Lazar Gmunden. Jer ti nije vruće u toj hapi? Mnogo je vruće, ali trpi se. Šta očekujete danas da ćete? Pa puno uspeha, lepo da se družimo i da nam bude lepo. Upravo njihovom zaslugom, njihovim radom kupili smo 32 nošnje u vlasništvu kluba. Oni danas neka igraju za sebe. Bio je ovo, znači, Kut Sinđelić iz Salzburga. Pokušavamo da se kvalifikujemo sad za Rumuniju, naravno, i nadamo se da će nam uspjeti. Dobro spremni, da čujemo. Dobro spremni, svi. Ti si baš kao profesionalni šminker, ili? Nisam. Ja pretpostavljam da to nije prirodna kosa, ali tako, to je umetak. Jeste? Jeste. Jeste, dobro, izgleda ko pravi. Od 95. godine postojimo, trudimo se u najboljem redu da gajimo tradiciju našu i da ih prenosimo na naše mlađe. Mi smo iz društva Stevo Mokranjeca Beč. Pa ja se moram da kažem, gledajte, ovo su prošlogodišnji prvaci, jel' tako? Baš tako. Pa onda ste se spremili maksimalno. Pa jesmo, koji po običaju. Mi smo društvo Nikola Tesla iz Filaha i danas igramo žetelačke običaje sa Kosova i Metohije. Prvi put smo ovde na ovom takmičenju i čuli smo da prvi put se ova koreografija izvodi ovde na takmičenju u Beču. Folklorna sekcija postoji 1 godinu, otvorili smo i malu muzičku školu, tako da bi za jedno 5 do 6 godina stvorili vlastiti orkestar. Ajdu kolo, momci, cure, da se veselimo, pokraj svijeca tamburaša kolo da vodimo. Najstariji klub u Beču, Jedinstvo, oni će da odigraju Banat, to je srednji ansambl, inače imamo i stariji ansambl, oni će da igraju Beograd, Srbija. Nadamo se da ćemo dobiti i najbolje mesto. Vrhunac takmičenja bio je nastup folklornih ansambala starijeg uzrasta, jer prva 4 mesta obezbeđuju učešće na evropskoj smotri. Prvo mesto pripalo je kulturno-umetničkom društvu Karađorđe iz Beča. Drugo mesto osvojio je Branko Radičević iz Beča, a na 3. mestu našao se Stevan Mokranjac, takođe iz Beča. Na 4. mestu društvo Kolo iz Feldkirchena.